Asan is YouTube channel na ho zo se na bonun se bay tunihin credit card to kisay apat chom na le apat chom lo na ti topic mang sain chom cha mi pite phat chom dingin holi motin credit card kiti hi tu masang kum nga kum gum vela pan na hong ki thang ma jeng tan abanin hi credit card hi amang them ho adingin phat chom na tam ta hin amang them lo ho adingin sumne le lam zo se interest a pi na zo hung hi thei hin he chi episode hi phate na ngai ven lang hi cha panin itobang credit card mana credit card hi ipiti imanda hi le e dinga phachoma ipiti ibola hi le ipiti su khela hi le man thana hung hi thei ham ti hi bani jan holi motin e mi te hi adin na to na nei ho hi mi tam ta financial management sumle pai manage boldan zadan keptup dan ithem movin hijiachun munzo sia muntam ta hin financial management adu da ti hin seminar ho aumzin counseling ho aumzin ai lovale talk show ti ho aumzin he choi emiten i phat chompi ham i phat chompi ham ti wang ka hepon hin la mi tam ta adein service nei ho ke mu danin financial management lang il samuvin sumizat kiloin izat ki sangjong le sumkep tup dan summan cha dan i thep lova hi le sum ki nei theilo ki vai cha che ding i halo income atam chana hi ki vai cha che sum ki nei lo che summan cha na tam che ti hong hi ding hin hi je chun hi chi episode hi phaten an ve ven lang adia keima financial management dan to kitoa le keima kana zui ho bana kana zil ho ti vel ka hin ho lim ding hin credit card kiti adang YouTube channel chom na video hitan ipiti hunguma sum ipiti ke badla ipiti ke mancha abil ipiti ki pi ham ti ho isei lo diu aphat chom na le ipiti mancha ding ham ti bo ka hin sei ding hin adin credit card any credit card SBI ICICI HDFC ai lovale bank chom ai lovale non banking financial sector financial company chom hon credit card a bolvin hi mi koma hi tin apedo ojeng vin hin la credit card mi zo se koma ki mo pelo only salaried athang pi ai salaried person thalo nei income nei hobo anaki peji hin ai le credit card hi ipiti mana phachom ding ham tia hi le a billing cycle kho veleu chun credit card kiti hi athang pia 40 to 50 days ki ka a bill generate hung ki bol zia aban le ki peji hin ate kan din ken tu ta hin SBI credit card ichu RBK achu army a hin a limit zong atamin thakhana hi laksagi lagye langchan expenditure nei the hin abanin ICICI Amazon credit card kiti khat kanejin hechite ni bo kamangin hechite ni phat chom na ka hin sei ding hin adein Croma ai lovale Reliance ai lovale online choma thili cho ding tek le credit card instant discount aumin abanin no cost EMI ti ho aumin tu chan hin thillian ho thilman tam ta ka cho ding tek le dukana ka chi zin abanin sum ahlinga ka nei hi jong le 99% hi credit card ka cho ji hin hi chi ipija ka cho ham ti le credit card hin no cost EMI ki ti khadau min interest i ma chawm lo na pi zat ki bang ve ding ai wanga hi chin na pi zat ki bang ve ding khu khat ve pia 80,000 90,000 na pi sanga credit card na chowa hi le nangin asum na nei ve ai wanga credit card na chowa hi le EMI equated monthly installment thakhana hizat ki kat ding thagup sung ki kat ding hi chil thagup sunga a ki kat pa khu hin ve na hi le thakhana IP to ki bang ve abang kom le hlom zo hin aje chu credit card a thili cho teng le instant discount ai lowale a card dung zuya ade in HDFC le ICICI SBI ti hin discount atamum zin iti chun ve sanading in tu masanga mobile kan cho chun ije ka mobile cho dan hin seleng mobile iPhone 16 Pro kan choin mobile ho electronic items ho hi teng le online ka cho ji pon offline ka choin Reliance Digital Store apan ka choin
instant discount 11,000 rupees kamuin abanin 6 month EMI in ka join hele tam ta discount kamuin aki hian na ima chaumlo direct a sum kesa ka pia a hilova le card a swipe ka bolding hile around 15,000 to bang extra ka pi bedding hin la hi chi direct a pay one time payment bolova easy EMI no cost EMI a ka chua hile around 15,000 to bang ka save in abanin thase in every month in EMI izan ham khat 15,000 ti to bang aki kanin thaguba ki chaile EMI ki chai abana I macha pi be ngai lo hicha phat chom na son khoi pham ti le thla hung ki chaile itola bhung lut le sum ki belap abana isian ding la a hizat ve extra I macha ki pi be lo hicha in a phat chom ma in thil khat credit card ai cho tiang le a pet pe rai sum ki kat lo hin after 30 days zo tiang la bil hung ki generate din a ki generate zo wa pat nin 10 to 15 days zo le a pi phat hung hin hicha chu evena hi le 40 to 45 alo 40 to 50 days ki ka hi sum ba ki a ki la thei to banga hi ti hi ka hin se nom hin tin abanin credit card a phat chom da dang khari pham ti le gari nei ho ading in petrol diesel thun tiang le credit card apan IPA le fuel surcharge akinung mu zin a petrol man zat sang a petrol man zat ipi bana a fuel surcharge hu izar ham khat akinung mu zin hicha jong kho a phachomin abanin anything thil khat phot online ai cho tiang le ipi khial ham ai lova le wrong payment I bol kha jong le customer care ho kola bailam ta isum hi ki return thei fraud transaction om na ding a chance hloma ma hi credit card imana le ti jong ka sei nomin abanin sumnei lo ho apia ta thil khat chunoma sumnei lo ho ai wanga thla hong ki chai le sumnei ding ti ho ading a hi credit card hi bailam ta hin credit card ai day cho ding ai wanga one time IPA hi le thla hong ki chai le a bona ki ka dhil ilo sanjo si bona hong ki chai ding khutilowa thil khat phot I cho tiang le no cost EMI umam ti hi vet ding au ma hi le hi si la hi le phacho ma hi ti jong ka sei nom hin tin abanin tu lai khanga ding in adia khopi am ho Delhi Bombay Bangalore Kolkata Chennai mun chom am ho in lang lam kalang le thang gim ne lang ho sim lovin aje chu khulanga hi tu chana online delivery phata lo a hin khopi adia metro sunga ho ading in Amazon ICICI credit card ki ti hi a phacho ma main keman tu chanin kanamangin atilin 50,000 limit an hin thil ka choin a phat chain bill ka paging na hi la abanin 1 lagin hong ki increase in abana option hongum ki nin tu hin thakhana hi around 3 lakhs to bang ka cho thei ding din munin ka balance su khang to tan hichi Amazon ICICI credit card ipipya man cha thei ham ipipya phachom ham ti le ke ma personal hin sei di leng ke hi le khabu ka cho jingin phar ka nei tiang le bookstore ka ga chin adia mall la dunga bookstore mo khu hicha chun ka ga chin le khabu ka dei ho ka vein amin chu ka hin kiji doin ai lo le ka phone apanin alim kalain in ka thun tiang le Amazon order ka bolin hi le example a le khabu khat zanga man khat hi a bookstore ki cho ding le zanga man ma hin a ki zat man set ki pi hin Amazon ai cho tiang le a le khabu a quality a bona imazo se ki bang ai wanga hi at least 20 to 30% ni discount umzi hin le khabu zanga man online ai cho tiang le 350 380 ti vela ki cho ji hin a pha cho ma main hechi le khabu zanga man 350 a ki cho keuse hilova le khabu khat thil khat phot Amazon apana ichoa isi ICICI credit card Amazon ICICI credit card apana ipia hile cashback tin sum akinung mu zin apet penin kinung mu hi zong le hicha jong thil ni aumen amasa penin Amazon a prime member na hi ai le thil na chop ta phot ai lo le bill payment na bol ta phot na hin 5% cashback akinung mu in Amazon Prime member ni hilova hile 3% akinung muin thil khat phot ichua hile cashback jingken
thakhan ahung ki gom tiang a hile billing circle ahung hi tiang hi chin na cashback zo se hi na Amazon ahu Amazon balance ahung ding hin kya tu chan hin rang pi in Amazon cashback bill ho pp ho kapia na mobile recharge top up ai lovale electric bill gas bill thil chom kapia na bana lekha bu ho ka chona thil chom ka chona thakhan hin minimum 1500 to 2000 rupees cashback ka muzin hechi a cashback ding zia thil ka cho hi pon hin la kapoi mo tin ten kapoi mo ka cho ve ding offline aka ka cho sanga online aka cho a hi le ama sa penin amana hlom join abanin cashback a kimuin abanin api dan jong anomin enjo aka sema bangin credit card a hi zen 40 to 50 days hi credit baki to ba ki nei thei hin sumi nei loba hi le cho te loading api na ding in ya hi le account na sum koi jong ki ding lakhat in nei chu lakhada 1 to 3 thil ka cho sanga thlasia sang som langa sang som ni tia akika na hi le account na sum jong zan ma ithil in nei ding jong ki cho ve abana thalo hunglut manji ti khu apat chom na hin tin tu chan hin Amazon ICICI credit card kana man zain around 35,000 rupees to bang hi a cashback bo sen kamuin adia flight ticket train ticket ho pp ticket ho ebook tiang lehin 500 600 400 ti ho cashback a kimuzin hichi cashback hu billing circle hung hi tiang le bill hung ki generate zo tiang le i account na hung lu nen asumin kila thei hi zong la a cashback pa khun thil ho inoble mobile recharge song ki bol thei inoble thil chom jong cho thei account balance a sum to bang a hin hichi phachoma ma hin la emite hin pi bolwam te le a phat cha jong ki pelo credit card hi phana phachom sumtam ta ki save thei apuna pi ding khu EMI ki pe thei sang soma cho ding khu sang sigi sang ge na ki cho thei card hi ja card discount na ki cho thei ahi wanga a phat chai pi lowai a interest asana sang jiang hin a interest sang dan chu around 36% to banga sang hin 36% ka titiang thakana hi lowa kum khana 36% to bang a hin hechi 36 ka hin se loan chu pi ham tele benga tua personal loan ila hi le 11.5 ai lo 10.5 atam pena hi 12% per annum kum khana 12% interest ahin benga personal loan hinla credit card na ibol hela a billing a phat chai pi lowa hile 36% abang bang hi 38% 40% chan ge jong umin hicho ipi lowa hile amale ma a percent ananai ki ding a percent ananai ki ding hetai compound interest a chi hin je chun thilzo se hi aphat chom na le aphat lo na aphat na le asit na abona jing ke hin hecha chu I he diwa poimo ta khu ipam ti la punctuality thil khat phot I bola hi le a limit heading aphat cha bolding aphat hi vu chon loading English proverb ma procrastination is a thief of time kiti khu head jing ding a pha hin electric bill bang aphat cha IP lowa hi le late fine na gas bill zong aphat cha IP lowa le late fine na thil zo se even school fee chan ge hi aphat cha IP lowa le late fee an hin ja chu aphat late sa loading in aphat mo le apoi mo hi le notepad zong maintain ding ai lo le mobile phone a thil zo se set te hin alarm koi ding det hi za teng le alarm hin ring ding tia jong bol thei ai lo wa le adin hi si credit card ham SBI ICICI do da credit card zo se auto payment a jong bol thei hin nang man naga payment naga bol se lo wa jong ama le ama payment tha hung ki chai te la ama le ma pay na ki bol ding tia jong bol thei hin la amale ma pen an ki bolding tia hi ne account na sum balance na nei lowa hele bounce ngum ding double fine ngum ki ding bounce charge ti kan ngum ki ding hin je chun sumle pai man cha dan hi ching theutin phat man cha dan ching theutin he chi nam pia dang khan to na hungi ding hi ti jong ka sei nomin he chi credit card hi pizia kan sei ham ti le tolop nei tam ta income nei tam ta ai na sum cheng kha jong koi ji lo ai lo wale tha hung ki chei to ka
asum zo siya mang chai ta dead one ai lo wala 31st 30 dead one ti vela thalo hung lut I japana day hin man ade dia hin man mang cha dead 20 la vela 15 to 20 la vela sum zo se ki chai ta abana ba ki la ti ho vel hin hi cho hi lo ding in tolop nei khana ding ki mines ding dan khoi piham ti le thil hi apoi moi piham apoi mo in sunga ding apoi moi piham aban le e man idei piham idei le apoi moi hen jing ding hin ipoi mo hi le cho masa ding idei ho hi khonung le ineya hi le cho pan ding ti hi hin financial management sumle pai manage dan the mutin I thep lo wa hi le sum nei ho jong lo sang ho jong nisia zugali ni tha ki lo ho to banga I him diu hin keiman mi ko ma kana seizing adia se pai so ka se pai te ka company la ka batle na kana seizing hoi pham te le emergency fund mi khan hin emergency fund hin nei jing dinga poi mo hin emergency fund hoi pham te le tolop cheng som na san la thakhanin cheng ni koi doin lang cheng ni hin account na koin lang hin sin to kha mong lo di cheng git 8 rupees a khun na de di dana na ki minutes de evat nanoble saving na bol di nanob dana na man di but na account na cheng ni na koi di next month le cheng ni mana koi di next month ki le cheng ni mana koi di thakhana cheng som na sana hi le minimum na account na cheng som na koi go ding cheng som mi 1 2 3 ki koi thelo di koi ma san ki koi thelo di hin na to na hin nei tiang le financial obligation alo thelo wa expenditure hin bol na ding omjin he cho hi het jing ko ma thakhana cheng ni account na koi den ding account na ki koya a hi le akium thei poi itia tha in akiman chai to kan iti thai tia hi account dang khat hona cheng ni thsia chi account dang khat pa khun cheng ni koi ding chi khut to kha mong lo di chi khut I to kha lo wanga chi account main account na sum zo si man chai di ti nai lo hal khat ching thei da sum man ding in thla hung ki chei to ka a thla hung ki chei chana na main account na cheng giat la khun che khat cheng ni awal kha ta hi le very big thing very good thing bonus hin he chong khu tha hung hi to kilhonin he chi na man chai lo cheng khat cheng ni na lai pa khu account tha pen khun transfer ki le chun cheng li hung hi ding tha pen khu cheng ni koi ki le chun cheng gu hung hi ding hi ta chuk bol ding in kum khat ham ai lo wala kum khale ke ham thagub ham e ma manage dan hin tin he chi emergency fund adinga thakhana cheng som sang hon cheng som koi ding cheng som khut to kha mong lo ding khut a interest ong kinep lo ding hi chui pi ham ti le adia gol hang ho in lang suti hung tiang le nunga ten bai ne hin kheleo heu ne hin kheleo chaw neu te du da bol te ti le tolop sang khat lom in langa honga mi khelei thelo ding din mona ti ho vel hi ki ven na ding a pha hin abani thil zo se hin khwa hi contingency boy na ha sana hungum jing thei anytime e ki gin lo ka boy na hungum jing thei hin thalo nei khanin mi ko ma sum batla dinga ga thum ding ti ho hi za cha ta hin hi cho apana ki ven dinga emergency fund koi ding ti hi hin emergency fund apoi mona adang khat tu chung boy na to ki se life example kha in sei taleng imfala thakhana boy na hungum chun lam kalang la hung thelo kang po pila la hung thelo atam zo sumle pai nei hoi airport na ga chewa airport na patna Delhi Bombay Kolkata hoi lai Guwahati ham kai poi hung port do thewin hecha sumne lo ho a boy ma win sumne ho thiding hi jong le ba sa hung ki pui do ding bo nga au ma hiwin sumne ho khuni le ticket is zat man jong le ticket akikat wa airport apana hung port do thew mitam ta au ma hin hi cho ja hi anytime ito bang circumstance ito bang boy na hungum ding ham ti ki hello hi ja hi emergency fund na to na nei khanin emergency fund nei te ding poi mo hin tu la hi hin vet vena hi le society wa na to na nei khat sangin nisia kilo ho in emergency fund ki nei zovin dukan neu cha bol hello wala nisia na to nga kilo le ho in ain sungwa sang ni sang thum ti ho akoi jing kevin thalo tam ta sang lakh lang ni lang sang hon ain bai sang som jong anei lo pha no tam ta uma hin hi cho pana hi ching theu tin
credit card promotion ka in bona hi pun ke apan ap phat chom na tam ta ka hian hin thili cho ding tiang le isum nei zo sia phok ta ga cho sanga credit card man cha ai la credit card jong aman dan khat kinin no cost EMI kiti aum lova hi le interest pizia na hi mo la lo ding hin he chi to ki sain sepai kana pan la ya example khat in seileng ni khat hi ka sepai te khat interview ka bolin zinei ding ki sa hin interview ka bolna hin ka dongin to ane zinei na dinga sumizat na ki ginam expenditure za lu ding ham ka tile sub expenditure dinga lak nga to bang lu dinga ka ki gina he ti ale la nga hoya pan na la de ham ka tile personal loan ka la ki go he ti ibola na ki zinei dinga personal loan na la gon ham na AP fund AFP kitin Army Provident Fund AFP fund sumna ne lo ham ka tile la get to bang ka ne atin AP fund la get to bang na ne le ibola personal loan na la gon ham ka tile sab ka CHM pound ka Havildar pound na AP fund na to kha mong lo de sumna poi moi la personal loan na la di he ain tin ja chu personal loan ka la ki gon he tin ke no ka gelin ngol ding a jong hit to bang lom lo bang ngol wang hi ka tin phatain ka hilin AP fund kiti hi thasia ki kat abana kum khana hi atam pe na hi 5% 6% vela interest ki mu hin personal loan hi 10.5 ay level 11.5 12 floating even na hile 10 athom pe na hi 10.5 hin 10.5 ay level 11 12% per month per annum akila hin khat langa hi lagit anei alagit su kum khana 5 6% atam pe na 6% apung di hilanga loan personal loan ala hile kum khana 11% asa adi hoi chi pen lo zo ding ham AP fund ki man thim le ama sumjong hin a interest ong api di jong lo an khol sa hin lagget nei la nga la do hen lang ichiton free tain nom ten ki jinei le akichai baki ma cha nei lo ding alang khana achunga ho ima cha het na nei lo ho thu se angaya ala hi le personal loan 5% 5 lakhs ala hi le 11% ala ding 5 years hiding 5 years achu 5 years kum nga lak nga chu a hlom pe na hi lak gup lak sagia sa ading hin hi chi thil neu cha cha financial management het ngai ipi phachom ding ham ei dinga ipi pen ki bolle cheng khat cheng ni alona amen na ding ham ti hi phata gel to che ding he lovai le mi do ding mi ikison imi ison mama ho igen cha the do mo mi do ding abale thil finance a hi tiang le sumle pai mu na hi ha sata hi ja hi ching thei ta man ding a pha chom zu ding lamai ta vet ding cheng khat cheng ni profit el cheng khat cheng ni a pha chom hi jong le he chi a pha chom lang pang bol ding mi do ding head ding chi thei ding a pha cha thil bol ding ti hi chi YouTube channel ana ve ho zo sia dinga a pha chom na phat chom pin the na dewa ka hin se hin muntinawm hi YouTube channel anavia nangai thaw zo se na bonun sibaile mangpha